Que ella le gusta ir a coger el algodoncito. Sembrar el arroz. She planted the tree. ¿Ella trabaja para alguien o qué? ¿Le gusta? ¿Ya le gusta no quedarse aquí en la casa? ¿Le gusta ir a hacer algo? Meo, ¿qué hace? Mẹ, po ním, đi tìm po ním. Họได้ลูกไป2 คนคนก็ดีหมดทุกคนน่ะนั่นก็ถึงไปห้างคนมารับแม่บ้านบน Que dice que ni le hizo esta casa a ella. สวย ลูกไปปุ้นลูกไปห้างได้กินน้ำก็มาลูกไม่เอาหาลูกไปนี่ก็ฮะ ¿Ah? ลูกไปนิดเนาะคนมาน่ะ